naliligo araw-araw. Sobrang tamad sa sarili niya. Di niya inayos sa sarili niya. Huwag ka nang balik. Nakita niyo ba itsura noon? Parang di naliligo. Mukhang Itsura construction pa lang yun, worker. oo. Grabe, nakikita parang nagtatrabaho ng construction worker. Nakakatawa na lang talaga ni Sil. Okay. Nakabadrip. So, nangagyo, deta imbagana, uncle, mga auntie. Timbagana dita, hindi naliligo, parang construction worker. Namindwa na nga daras nga imbaga. Di jay. Kat, deta nga babae, kat girlfriend, deta sikat a vlogger. Amo yung siguro, sikat met a vlogger. Ang, deta imbagana ta, Jack Mariro, deta kat live na, no apay nga kastamat iti imbagana. Kaslang matlang imbababanan, di kiti kakabsat tayo. Nga pagayam tayo, nga construction worker. At tinumutibiyang kas amaman nyo, nagtrabaho nakmat-apot ti construction. Di kiti adding ko, dapapang ko. Construction apot, ti may isang nang biyak kada kami. Aging ganay tata, construction pa lang. Kadeta imbagana, nasakit man itinakam ko nga talaga. Awan ti karbangan ng mangibrak kasta porke hanga-hanga digdigos yung may sa tao. Wano anaman ang agtut-toothbrush. Ibagam nga dagos ka din nga construction worker deta. Kas jay ba ti level iti pinagkita na. Kadigiti kakabsat tayo kadagagayim pagayam tayo nga construction worker. Alakit nakalalasmot nga talaga nga dinggan no kasta ti pinagpampanunot na deta nga babae. Kat madi deta nga panagpampanunot na kin impablaang na pa iti publiko. Digiti daduma nga pera dalos benos nga nakaraman na ti siguro siyempre ba nang damot na nakaraman da siguro ti baknang ti kita ti vlog mabalindan nga ibaga ti kasta kang runaan digiti construction. Grabe tin mesa pay. Uray anang nga klase iti trabaho, iti maysa nga tao, haantay mabalin. Hantay mabalin nga dildilawan, hantay mabalin nga ibababa. Ta construction worker, agbasbasura ka man, electrician, dikiti medyo narigat nga trabaho, wano narugit, agubra ka man ti kanal, pipido ka ti basura ko nakmanlanganan. Hantay mabalin nga dilawan isuda, tagbibiyag da. Tadeta iti pagalanda, iti pangbiag, iti pamilyada. Hante ko matultuladan kas deta nga babae, nga nang imbaga nga kasta. Di ka permila unay ti pinangibababanan Kadigiti kakabsat tayo nga construction worker. Iso ka sakitin lakam ko, ikante ti reaction na. Dakayon ti mangtad ti anaman nga reaction ti kayat yo. I-comment ti dita baba. Ipiksayot ti lakam yun tapno. Di kiti nga klase nga tao kat. Ay na po. Sabali ititirong ti pinagpampanunod daan. Sabali nga talaga.